Prodaja polovnih automobila na javnim površinama glavnog grada problem je koji godinama opterećuje saobraćajnu infrastrukturu i narušava komunalni red u Podgorici. Zbog toga Uprava za inspekcijske poslove počela sa uklanjanjem vozila sa javnih površina, a prva akcija je izvedena na starom aerodromu. Tom prilikom smo uočili na terenu da ima oko 120 i 130 automobila koji duži vremenski period se nalaze tu na toj javnoj površini i organizovali smo akciju i tom prilikom smo premjestili oko 30-ak vozila, dok su ostala vozila vlasnici sami uklonili. Nakon prve lokacije na starom aerodromu, akcija će se proširiti i na druge gradske četvrti. Od srijede krećemo intenzivnije da se bavimo sa ovim problemom. To su lokacije prije svega Zabjelo, Zagorić, Zlatica, naravno i drugi dijelovi grada. Imamo i druge javne površine gdje su neki manji prodavci koji imaju par vozila izložili na javnim površinama, samim tim zauzimaju javnu površinu i rešavat ćemo i to u narednom periodu. Kažem, koliko već od srijede krećemo u novu akciju i to će trajati u kontinuitetu dok ih sve ne uklonimo. Kao trajno rešenje predviđa se formiranje legalnog autoplaca gdje bi svi zainteresovani mogli da izlažu i prodaju vozila, ali uz poštovanje pravila. Uprava glavnog grada je to prepoznala kao jedan od gorućih problema i krenula je u rešavanje toga problema. Zadužena je Direkcija za imovinu. Oni su predložili par lokacija Upravi glavnog grada koja bi bila adekvatna za ovu namjenu i očekujem da uskoro, znači u toku ljeta, da će biti ta lokacija određena, da će se privesti namjeni, da će prodavci automobila imati priliku da svoja vozila izlažu na toj lokaciji. Nelegalna parkiranja također dodatno opterećuju i onako deficitarna parking mjesta. Uklanjanjem ovih vozila, kako dodaje Kovačević, grad indirektno dobija stotine novih parking pozicija. Neka slobodna procjena od inspektora na terenu, zaključili smo da ovih vozila ima između 300 i 500. Moramo priznati da je to jedan ozbiljan broj. Na taj način glavni grad će da obezbijedi jedan značajan broj nedostajućih parking mjesta. Kako poručuju iz uprave, ovo više neće biti samo akcije, već kontinuirani posao. Nakon prioritetnih lokacija, inspektori se šire i ka ruralnim zonama. Cilj je jedinstven – vratiti javne površine svim građanima.